Evo, ja sam gotova. Vidite, si zadovoljna novim osmijekom? Super, Pa kad je tako, izvoli karticu Denteli te časti ručkom ili večerom u restoranu Zrno soli. U Zrno soli? Zrno soli, ko časti u Zrno soli, ko časti? Joj, gospodine, ne časte vas, časte mene. Ali ako želite, možete sa mnom. Ha, može. Ja sam Denteli, ja sam džoba dolazim. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ako može, molim vas, malo vode za početak. Koja voda, alo. Denteli sve plaća. Može li vino, molim vas? Naravno. Ako može bilo, ali ono vrhunsko. Naravno. Ja sam više za crno, pa meni može bocu jednog crnog vrhunskog. Može, gospodo, stiže vino. Hvala vam lijepa, hvala. Gospodo, lijepi pozdrav i od mene, vidim da ste odmah prešli na vino, Da. ali Denteli plaća, da li ste možda dan šampanjac? Ako imate vrhunski, francuski. Da, može, super. Denteli plaća. Znaš šta, ja bi još mogla. Još jedan? Mogu li ponovi, a? Da. Izvolite. Denteli. Da. Ante, jel imaš šta slatko od djetala? Naravno da ima. To, Ante. A je li Denteli? To.